श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम् हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्दं चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राञ्चां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः फलमादाय सौनन्दे नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीक्षां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गपादाय चर्माथ अस्त्रशास्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोग्ध ईशान्यां शरणं गतः पञ्चजन्यं महाशङ्ख मनुघोष्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो अग्नेयां रक्ष सूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं स्म प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मां देव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यत्वं बहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या वृषध्वज नाशायामास सायेन चामरान् महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्यांश सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा इति श्री गरुडे पूर्वखण्डे प्रथमांशाखे आचारकाण्डे श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम्